Bashoje nitwe neza Steven Mugisha abandi bishop ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Rero nje hano kuvuga ikintu kimwe umukozi w'Imana umwe yavugiye hano kuri channel abwira Scovia ati nyabuna Scovia ni mudutabare. Arabivuga ati ni mudutabare Scovia ni mudutabare. Rero uyu munsi nanjye nje hano kugira ngo mbwire Scovia nyabuna Scovia niba ari uhagarara itangazamakuru ryigenga ni mudutabare. Ni mudutabare pe turatabaza kandi turatabaza kubera impamvu runaka. Izi mbuga nkoranyambaga zitumariye abana, reka tuvuge gutyo. Izi mbuga nkoranyambaga zitumariye abana, izi mbuga nkoranyambaga zangije abana bacu. Kandi ibintu nibikomeza gutya mumenye ko nta bayobozi bejo hazaza dufite, naho turi gutegura hejo hazaza h'ibihugu byacu byo muri Afrika. Kubera kuko abantu dufite ama YouTube channel turi gushaka views, tukazishakira ahashoboka n'ahadashoboka, tugashaka subscribe ahashoboka n'ahadashoboka, tutitaye ku muryango nyarwanda. Umuryango nyarwanda uri kubaho gute? Hari umukozi w'Imana bakubwiye ngo nyabuna Scovia dutabare. Nanjye mpagaze hano mvuga ngo nyabuna nyakubahwa Scovia, Madame Scovia dutabare. Nawe waravuze ngo abantu barakutwicira abana, barashaka kugira ngo babahambe, ariko babahambe batwikiye iki? Batwikiye abana. Ese koko tuvugisha ukuri? Demokarasi ni nziza, uburenganzira ni bwiza, ubwisanzure bw'itangazamakuru ni bwiza, ariko ibintu turi gutangaza, ibintu turi kuvuga bifitiye ni ikihe kintu bimariye sosiyete nyarwanda mw'abantu mwe munkurikira? Hari ikiganiro njya nkunda kureba hano, mw'abanyamakuru mwe nimugire ibiganiro mucishaho ibyo mudashoboye mwe kubicishaho, ko muri kwangiza abana bacu mushaka izo views, mushaka izo subscribe, n'abazibaha n'abasazi nkamwe nta bwenge bafite. Kubera iki? Kubera kuko muri kwangiza abana bacu. Abantu baratinyuka bagafata, navuga kuko ari abakobwa bataye ubwenge, bataye umuco nyarwanda, bataye ubunyarwanda, bataye umuco bakawuta burundu. Nawe ukamufata ukamuhereza microphone akaza kuri social media akavuga uburaya, akavuga ubugoryi, akavuga ubucucu. Ushobora kumbwira ute ngo umuntu w'umugabo urahereza umukobwa microphone aza kubwira ukuntu umuntu yamubwiye ngo neyiyambura, akamubwira ngo namugure fanta, yarangiza akagira gutereka tubivuge gutya, yarangiza akamubwira ngo ndashaka wiyambure, winyaze, umifungireke ume video winyaze, nawe agahaguruka akagenda akayikorera kuri ntuza, yarangiza akagaruka akaza kubivugira hano kuri YouTube channel kamuhereza iyo ntuza. Niyo utari kutwangiriza abana. Nyakubahwa Scovia, iki kintu turakigusabye, tubabarire nimba ari uyoboye itangazamakuru mu Rwanda ryigenga, gerageza ibi itangazamakuru bifatira ibihano. Kuko biki bakeneye iki? Bakeneye views, bakeneye subscribe, bakeneye ibiki, ariko ntago bakeneye iki? Ntago bakeneye kugira ngo abana b'u Rwanda, abana ba Afrika bagire gute? Bagire uburere. Ese uyu munsi iri bifunga abantu bavuga ngo aba bantu bafasha abana ku ngufu bagize gute? Ugira ngo bari abana bo baba bishiriye, bari abantu baba bishiriye kubera iki? Ibyo abakobwa biri kubanyuza kuki? Arakubwira ati yampaye amadolari 200, yongera ati yampaye amadolari 500, noneho turongera turabikora. Aravuga ati ndarangiza, nawe ararangiza neza. Mw'abantu mwe ibi bintu ni biki muri kutuzanira kuri YouTube? Ni iki byubaka sosiyete nyarwanda? Ibintu uri gushyira kuri YouTube ni ibiki? Ibintu uri gushyira kuri channel yawe ni ibiki? Abasazi gusa, bataye ubwenge, nta muco bafite. Nabyo icyo kiganiro ngireba maze iminsi mbibabwira. Kuki kiriya kiganiro batagisiba kuri YouTube? Niba batagisibye bamubwire asire na YouTube ye bayihagarike, bimukurikirane. Dufite
zishinzwe uburenganzira niba mufunga ureba abakobwa bambaye ubusa kuki mudafunguriye waje akavuga ibintu nka biriya kuri muzi niwamuhaye mikoro n'ibitabo tuzavuga kuko ubu mukoresha ikimenyane hari abo muhana hari n'abo mudahana ntabwo byumvikana ukuntu mwavuga ngo mwafunze ngo abakobwa ngo bicuruje ngo bashyira ibitsina byabo hanze ngo ibiki n'ibiki noneho so bivuze noneho wabikoze nawe akaza kubivuga kuri muza kuri channel kuri YouTube n'uwamuhaye microphone ngo abivuge we kuki mutamufunga we kudashyikirizwa amategeko ngo bamuhane kuki kiriya kiganiro kidasibwa kuri YouTube Kiramani akinnye ari n'imikino gusa abwira abakobwa kwambara mumushyize mu majwi biranagiye bigeze kwa Scovia na Scovia muvuzeho ariko umuntu araje yicaye kuri nuza kuri kamera avuze ukuntu yiyambuye avuze ukuntu yambaye ubusa avuze ukuntu yikinishije avuga ukuntu yaryamanye n'umuntu avuga ukuntu yamuhaye amafaranga ni ikihe kintu muri kubwira urubyiruko rwacu ejo bundi hari waje kuri televiziyo kuri nuza aravuga ngo ifite ubwiza ngo ntububyaze umusaruro ngo nta kintu buba bumaze nese kuki abandi batabaretse mu bwiza bwo babubyaza umusaruro bo kuki babafunze nabo nibabareke badakinisha ibitsina byabo nibabareke babitange ku mbuga nkoranyambaga nibareke bambara ubusa niba mushyigikiye ko abana bacu bangirika nimureke nyine bangirike mwigira mufata mwigira nabo mugira mu murengera umuntu niba ashobora umukobwa nkuri ishobora kwicara muramubona mwese mugende kuri YouTube icyo kiganiro kiri gucaho mugende kuri Facebook kiri gucaho kiri gucicikana cy'umukobwa wambaye ubusa avuga ukuntu yaryamanye n'umuntu yamaye amadolari 200 akikinisha akamuha video mbese nimba yarabivuze kuki ababigize bavuga ko batazi nuko byagenze kuki mwabafunze kuki nguye mutamufunga Scovia mudutabare turabatabaje nimwe muhagarariye itangazamakuru ryigenga mu gihugu cy'u Rwanda abo ibiganiro turabirambiwe bipfuye bigugurira abana bacu gukora ubusambanyi bibigisha uburyo ki bakora ubusambanyi bibigisha uburyo ki nk'abantu ibitutsi bisigaye biri kuri izi nuza birakabije mbese ntabwo wasetsa abantu udatukanye Scovia hari ikiganiro nimumbwira ikiganiro Scovia akora ntibaseke wakireba ntuseke abatukanye se umuntu arirwa tuka umuntu akamutuka kuri nyina akamutuka kucyo yambaye mwabantu bagaseka ngo ni comment na munagani zifasha umuco wacu zikawandagaza muri kirazira mu ndagaciro kirazira kuvuga amagambo ateye isoni ariko twibishego byaruzuye muri comment muri ki mugasanga abantu ngo murabashyigikiye Kiramani yakinavuga ati abana b'abakobwa ni mwambare batireka bati Kiramani yaciye nk'amabere kandi binakina rukuri bira binakina abangudugudu bose bakagombye kubikora ese ni umwana w'umukobwa yambaye ubusa uragira ngo ejo bundi wowe uwaho zabyara zagenda gute igihugu turi kurereramo kiri kujya hehe nyakubahwa perezida wa repubulika yaravuze ati ibintu ntabwo ari byo kubona abantu bambaye ubusa ku mihanda ariko se biracika abanyamakuru bari gufata mwebwe twese dufite channel tuzikoresha wenda amakosa yego twayakora ariko niba twayakoze tuyakosore n'iki muzenda cyabikoze ariko mumbabarire ko bivuze nk'umubyeyi bivuge nk'umuntu uzabyara nanjye ejo nkagira umuryango nkabyara abakobwa n'abahungu nimba bitagize Emeline nawe bamufungure nawe se igitsina cye gikirishe uko ashaka nawe se akinisha igitsina cye uko ashaka kuko n'undi yarakigurishije
asa kubitubwira, atubwira amafaranga bamuhaye, aracyidegembya ku mbuga nkoranyambaga. Ariko abandi nabo barabikoze, bo baranavuga bati twabikoze tutabizi twangoye iryo tabi, ariko waza kuri social media nta tabi yari yanyoye. Scovia mudutabare izi mbuga nkoranyambaga zirimo ziratwangiriza abana, zirangiza imiryango yacu, zirangiza sosiyete nyarwanda. Urajya kumva umuntu aratutse igitutsi, ukibaza icyo gitutsi ahanagikuye, ukaba wamubwira ngo inyuguze mu kanwa, afata n'uburoso bw'iborosi. What? Because ribu nihaguruke, murangira nahaguruke, n'abari abakobwa bacisha ibiganiro n'abanyamakuru. Maze kubona abakobwa batatu muri iki gitondo bari kuvuga amagambo, umuntu akavuga ukuntu yikinisha. Ese umwana we nimba ari muntu uzakaba akeneye amafaranga, papa adakeneye, adafite amafaranga, akaba yumvisha inzira bicamo, nihe atazabikora? Azabikora mu gitondo, agenda abikora buzanira uwo mwana, musange muri kwiga mwibunga hejuru y'abantu ngo bateye abana banginda, kandi ari mwebwe mwabigizemo uruhare. Rero Imana yamushiriho umugisha. Nicyo nisasira Scovia, ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Ndabakunda cyane inshuti za Isezerano TV. Haleluya. Turabakunda. Gusa turasaba kugira ngo uburenganzira umuco nyarwanda wongere ugaruke, twe kwangiza umuco nyarwanda. Abana bacu bongere bagira umuco. Uyu munsi abahungu ntibakirongora, abakobwa ntibakirongorwa. Uyu munsi turavugana n'umukobwa, kuvugana gato gusa akakubona nk'amafaranga. Ntabwo mwakubaka amafaranga yabaye amafaranga. Ese umunsi amafaranga yabuze, umunsi urugo mwubatse, ni mwubakira urugo ku mafaranga, mumenye ko urwo rugo nta manda rufite. Amafaranga ni umushyitsi, araza akagenda. Uyu munsi ndayafite, ejo nzaba ntayo mfite. Uyu munsi mu mufuka arimo, ariko ejo hari umunsi nzaba ndi gukora mu mufuka nkazamura nta kintu kigize gute, nta kintu kirimo. Urwo rukundo rw'amafaranga, mw'abantu, urwo rukundo rw'amafaranga nta rukundo rurimo. Byavuye he? Biravana ku mbuga nkoranyambaga. Umuntu ahagaraka, umukobwa araza akavuga ati ntugakundane n'umuhungu w'umukene. Uyu munsi genda abantu bapostinga ngo I love you itagira amafaranga nta kintu imaze. Ese tuvuge kuko abantu bubatse ingo zose bubakiye kuri ayo mafaranga? Ibyo ni ibintu bikwangiza imico yacu, bya bindi bagenda babona ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi hari abantu baza bakababwira ngo ntugakundane n'umuhungu w'umukene. Umuhungu, mbese umuhungu w'umukene uzamubwirwa n'iki? Ko abahungu b'abakene ahubwo aribo bemera bakihatahata kubera ko abona umukobwa ashaka gukunda. Ayo mafaranga niba atayafite ntabwo ari umwanya, akemera no kwiba no gukora amakosa akomeye amujyana muri gereza kugira ngo abashe gutsinda umutima w'uriya mukobwa. Ariko so wawutsindiye, amafaranga niba yawutsindiye. Abakobwa mugabanye mwuka byarabwe, abanyamakuru mugabanye. Scovia mudutabare. Nicyo kintu ndagize mbisabira, ibisigaye Yesu aguhe umugisha.